yena wabona ngathi mina ngiyaza yena yabona athi ngifuna wenze nje ngithi no amalanga musi asesemanengi nje kusesebumani balala edying niza kuthi nina ngomgcibelo indawo ngizabe sengivulile kulabantu abayi-25 njengakhamba ngokhombisa mfanathi into esilwelayo phela ukuthi iza ekamerweni lakho uma kwakho mina thenjwa ngithiyanga wo Rimo jama thula kokhulu wo Rimo wo mfethu ukuthi kunjani ukuthi kunjani ngiyanbawa Rimo yakubawa ngesinebele ngindebele phela mina ngithi ichangana kutsiyini yazi Rimo mina ngazi wena mina ngicela igama eli1 phela nje mina ukuthi ngiyakhama uyangazi ngijubala kanwa ngibuyila ngihlalila Rimo ngizwa ngithini mfethu mina Rimo waside usathe waside abayishere le ndawo ngikayithatha waya nikamala kile abayishere yena umthana alele erumini la kwabafundi owaphawo lalela mina lapho ngizonichazela ne ukuze alale ekamerweni leli aze ekamerweni alale le ekamerweni leli elingapha la kamuhle ngathi mina ngizothatha impahla zami ngoba mina bengihlale Olivent ngizomlungisela iroom kwatsho yena efoni wathi uzokhotha leli la ekamerweni la kabafundi and number 2 umfana uma bekamkhiyela afa isikhiya ngaphasi komathi akhambe ayokudaka wakhuluma igama ngila ikamero lami ngileli abuye endaweni zakhe abeyokwahlela imali yakhe ayigidela wathi nomunye kwamadla sakhe la ekhaya ngakhamba ngokutshela uMaxen ngathi why should uthenga i5 kg uthengele umfana akhuluma igama lokuthi la kwamadla sakhe mbuzo ukuthi sithabo uyasithenga na khona nje uke wasikhiyela la ngayo ukudla lapha kwamahlangu awuvalile lo muzi athi muzi kaba bakhe and uyangiqosha angazi ukuthi mina kwanje ngisebenzisa yami ID yena kana ID aphambo ngikhuluma esportini athi mina basho ngichetha ngesititirimba mina shotha ngesitirimba neporiana ngoba ngalungisela lo wekamuru lo ola yena uma wathi umfana khamba ukulungisa umfana kana ID lo ngikhuluma kumbe bonyana kenzi next uma ngaboleki 15 rand akuye 15 rand qabanga yena mama mtela athenge 5 kg 200 ngamtshela ngathi must stop it umfana akadesali kwanje ngikhuluma kwanje uma bekasesibhedlela ubuzweni uthi nangesibhedlela yini imali ebekanginikela yona ukhetha uthatha imali ehlathi ibe 1000 rand angakhona ukwenza next lanje endlini uthenga igezi nje uma nakakhambile wazojama eminyango wathi bathi ufuna imali egezi ngamtshela ngathi hamba ubethi isikhupe sasimnyeli 100 rand manje le lo uyaphuma uza ngapha ne nomnyaka kwamadla bathi ze bayithelile indlu le ngapha kungakibo ngale kungakibo iphela lapha into angayenza nathi impahla zakhe azilethela okay ni cherile indlu le ukuyenzela ukuthi cherile yena uyakhamba ebhino umfolo bekala ichere njani amarumu wabo mina ngiyangani ngoba kuyafona mfumo ngapha nginabachaji nakabuya esportini urasa ngendlela afuna ngayo uthi na uthi uyamkhuluma akekho umuntu ongamazi kulesi strat uzokuthuka ngendlela afuna ngayo lo ngike ngakhamba ngayo emberegweni indlu leyo ke bekhanyile uma sesibhedlela acontrola la sihlala nabo kathu ngendlini khona nje abanye bebangazazi inkotelo zabo kathu bathe badlelekizwe uphela ngendlini akutshele ngabomu ngingabiza umani oyi1 bekahline kitchen azoba nikhombisa ukuthi kitchen bekunjani bekunelinye ikole limhlophe basuse ngeporridge ngiyazibona yini enokuthi uma uwile uwenjani angeke wazi ngoba benginaye nami bengingendlini enisikhathi abasibala ukusifa kwami ifoni mina uma ngingene la 29 ukuthi unaka we leso sikhathi the whole waze kwahlala zathi 9 zathi 10 zathi 11 zathi 12 zathi 1 nakhana azovusa lo bomkhuka bambele empedeni enuma bengekhaza likhuluma iqiniso ngoba bekamsaba ngintshela iqiniso nango lapha mangama yeah awaziwa yeah uyakusaba vele hey tara wathi uyamkhiyelela ngapha yeah nabona narasa no akhamba endaweni lapho dala babosi bengimtshela ngithi isikezi uba nje imfani ngaphathoni zakuthi na uphethe idwaleni uzivulele ukhaya nakangangena laqeda ngoba uyakhuluma ukuthi ngothatha imali yami kuma ukhaya nakanga anawe le tavern ubekile isikezi ungaphasi kopet ukhaya avula limazi umuntu umulimazwe yini ngoba umavele bese langa sesinamandla zokhuluma zeyini ngathi nangingekhala indaba esikhiya yachinja kuchame kancane bafethu Rimo kuchame kancane Rimo yazi mina bafethu
mina ngumina. Mina ngesinebele. Rimo, 30 position. Tenji, 30 position. Phelele lapho. Yeah. Sisakhuluma ngeposition asilungise na ngithi ke into yokuthatha isinqumo leyo. Singayenza so. Rimo, nimkali position ding yakhe yonke lama room way 3. Singayenza so. Tenji ayengayo. Asilalelane ke phela. Mina ithuba la kaNoku. Asilalane. Angithi nasi ine-identical force so the simple way for ukuthi ingenzeka njengoba sithatha isinqumo. It's a pity because sithatha isinqumo ngelanga elidom nelimbi west. Singa issue incwadi as identical force sivume la kube nama signature la to say iportion B ngiyakabani, iportion A ngiyakabani. Lezenzo ukuthi wamaziphekela what info thina lezo ngeke sizihole. Mara esingakwenza njengoba nithi nina nihlukaniselene singazi nokuthi nihlukaniselene njani. Thina singa issue incwadi leyo niyisayine nina nonke njengoba nila nomalume akhona nabo mfo nabo dade bakhona no to say njengoba umfo wena athi ama room ngwakho indlu ngiyakathenji it's fine nanoma nini yenza ngayiphi indlela asinaking. Mara ke thina into esifuna ukuyenza la jemde into esivumelana ngayo ibe khona in writing ngoba ama verbal agreement siyabaleka siyawatshintsha ngelinye ilanga ngisho. So singayenza singalikhipha iphepha uhlale phansi kusayini nani vumelana ilo angithi lo elingane akathatha umntwana wakhe baphume bayengane yana sengeni sibala yazi ngibawami ngisaba ukuthi because of uyabona endlini kunani bro yazisisa nje babaleke duke mochana esekhaya nicede after ukwenze ngathi kusasa zoba khona ukumuntu inhlobo zonke nizohlala phansi nibonisana nje bakhona babuye ekudeni njalo njalo nizobabekela inkinga ukuthi sihlangabezana nenkinga naso sekuthiwa naso and then bona banibonisane and then nase lenicedile nanithatha isinqumo ukuthi okay ubani uza ngapha ubani uyangale and then zobe lapho nina nizwene but le ukuthembisa abantu abanye ukuthi bathona uyakapha wena uyabetha abantu uzamenza sibadle ulalo ikhohliwe and number 2 yabona kunento njani athana kuba nguwe lo protector umuzi lo esikhathini sanje kunabantu bazokufika bazoganga ukufika abantu bazokufuna lokho kumele kube nguwe mayiwani na uthatha izembe ugijimisa abantu ngemngwabo uthi ukuthini komzungu baba lokho ikhomzungu ndoda ukhona ukujamela nakusasa wena uthembisa ikhegwele ngawo uzalikapa ngezembe uthi ukuthini kuwe wathi uzamkapa umuntu wathatha isibhuku wakubetha wagcina ukuthini kosi iqhibu labantu lokubona ibaleke bakho. Mina into ebengiba bakuwe ne ukuthi nje bengisaba ukuthi akuthi bathu basibize basho sokubulala ngasabulala ubani na mari basitshela la ngile into esambulala ubani okwanje bengisaba ukuthi sivale ngiba ukuthi ungabithwele until kudlule into lebambisana nefamily yakho ngothi yazi into lengikhomisana bafter umngwabo umuntu uzokuthoma into le uma uthenge yami uma iraga le uthenge yami uma uthi bacha amasenke la ngwami ekugcineni ukufike lapha ngisho ngiyena ukuthi uma laba sekumabo bona bafoza ngiyakuzwa yamona lo ngiphendula angitsho lo ngumfowethu ephengela mayena asiyenzeni ngendlela nayi lalela uzokhamba lijuwa likaNothi uzokufika isikhathi uzokubuya ekhaya nakabuya umuntu lenzeni phela khetha uthi uyangapha nyali kamuri lakhe uzakubuyela kimi man badala foreign race man yabona thana bengasimngwabo ngamhlambe isikhuluma okhulu nithi sokuhlonipha wona asebelieve ngicela kube nguwe wena umuntu obambisana nabantu bekhenu lezokuba ngothi iroom kwacha kwacima nizosikhuluma kusasa sefamily nihlezi phasi nibonisane Mina yazi yini ke ngina ngaligama ngiyakhamba mani ngiyarapela ke nilungise nezinto nazi into bathi bafuna ukukhipha ngapha zabazikhiphe abhala ukuthi izifumile ngapha bazikhiphe bakwazi ukubeka into kanje ngobe sifo bakhiphe lezi zinto ube abhala yamuzi ithebula mthini lethi ngendaba into straight mina ke mhlawumbe nakuba nomnyanyo into umuntu lambalithatha balicalisa umbhede balikhiphe kube end ukuthi abantu bakwazi ukulala abakulalela futhi nangabe mhlawumbe kunomkhamazi ozokuza naye nangabe unengqondo uvuthiwe engqondweni akazithekhele kulomngcwabo uzokuzwisisa ukuthi ngekamuri lakho liyasebenza bengisaba ukuthi wena njengoba bomdala ngiba ukuthi into zakho nabatsho njalo abadala ukuthi shift into zakho umakokolo wesitande kuyimbuzi tsheli udlule into and then after udlule into next because features nilenza ugogo kusasa ngeke akhona ukuphumula after wena kuba ngulilo ukuthi mina ebusuku uma uyangifikela akalale kamnandi ukuthi into enye uhlala uthi uma
and ngitshela into yethu ayithumawulela uyazwisisa wena